Izakhamuzi zaseQoboqobo zifuna umsolwa athole isigwebo esinzima. Zithi azifuna ukumbona emphakathini njengoba kunezinsolo zokuthi akaqala ukwenza lesigameko sokudlwengula abantu besifazane. Sithi makabolele ejele angaze aphume naphakade ukuze ibe sisifundo nakwabanye abayicingayo lento. Ngoba sikwazi ngokaza uphinda kwenza uba kuzaba njani. Ngoba nxa besincokola nabantu baphaya eQwaninga bathe umpandana kayo ayisosiganeko sokuqala esasenzileyo. Sisiganeko sisidala kudala abantu qha abantu bayakwazi ukuhlala phezulu kwezinto bangasthethi. Sabakhuthaza ke pha into bana singomama siyacela bomama bengingqi sanukuthi kusakwesihle isehlo kummelwane uthule ngoba ngomso esisehlo sakwehla kuwe. Indodakazi kagogo ithi asisihle isimo sakhe esibhedlela. Umama usesesibhedlele ayikabikho right impilo yakhe ngoba kukho into eyenzekayo ngowendiyibona kuye bendipha Sunday kodwa kandazi uba bendipha ngecawa. Usandibuza nangoku into bana kungoba ndizawuza nini kwelicala. Kodwa yena ngoku ndibuza umbuzo woba ndizawuza nini na kwelaa ndawo akuyo. Ingathi ngondingumuntu mna ngakhange ndibe khona kwauba khona, which means uphazamisekile kwasengqondweni. Umasipala waseMbashe uthi usebenzisana neminyango eyehlukene ukweseka ugogo nezinye izisulu ezize ngaphambili ngokuhlukunyezwa umsolwa.